Nangun Sadkirti Loko Bali melarapan untuk pola pembangunan semesta berencana nyujur Bali era baru. Inggit idedane sareng sami pamekas majengering sahabat rumah belajar sane sutres nering kewentenan bahasa aksara miwa sastra Bali. Ringgala sane becik puniki titiang Iputu Adi Setiam Hardika saking SMK Negeri Satu Negara Pacang Mausang Indik Kasusastraan Bali. Tujuan pepelajaran iraga mungkin sane ke pertama uning indik periodisasi kasusastraan Bali. Sane kaping kali uning indik pabinayan kasusastraan Bali Purwo miwah kasusastraan Bali Anyar. Sane kaping 3 uning indik ceciren kasusastraan Bali Purwo miwah kasusastraan Bali Anyar. Sahabat rumah belajar, pasti kesampun uning indik napi punika tegas saking kasusastraan. Kasusastraan punika mawit saking kronologi sastra sane mategas ajah-ajah utawi kaweruhan. Raris krono sastra puniki polih pangatarsu sane mategas luwih utawi becik. Miwah polih konflik ka lan am sane nyingnayang kawentenan. Dadosnya nih kasusastraan punika mategas kawentenan ajah-ajahan sane luwih utawi becik. Kasusastraan Bali inggih punika kaweruhan sane lintang luwih utawi becik sane medal saking budi utawi herdaya manusia miwah kasurat nganggen basa Bali taler kasurat nganggen aksara Bali miwah huruf Latin. Ring panglimbaknya nih kasusastraan Bali salian sane ketami marupa kasusastraan kuno sane nganggen basa Jawa kuno Kawi Jawi Tengahan Bali Kawi taler wenteng sane nganggen basa Melayu miwah Sasak. Nggih, sare mangkin pacang bausang titiang indik kasusastraan Bali manut periodisasinya nih. Yening Cina manut periodisasinya nih kasusastraan Bali punika prasida kepah dados sekali. Sane ke pertama punika wenten kasusastraan Bali Purwo. Lan sane kaping kali punika wenten kasusastraan Bali Anyar. Teges saking kasusastraan Bali Purwo inggih punika karya sastra sane sampun wenten duk ilu tur pidaging nyane ngunduhan indik pitutur sane pinih linuwe. Kasusastraan Bali Purwo wenten sane mewangun gancaran taler wenten sane mewangun puisi utawi tembang ring sajeroning kasusastraan Bali Purwo. Sane mangkin napike sane mewaste gancaran punika. Gancaran inggih punika kekawian utawi karangan sane masifat bebas sane nenten kaiket antuk ugar-ugar. Kasusastraan Bali Purwo sane mewangun gancaran minakadi wenten sane ke pertama satwa-satwa. Sane kaping kali wenten wiracarita lan sane kaping 3 punika wenten itihasa utawi parwa. Raris lanturan titiang indik puisi utawi tembang ring kasusastraan Bali Purwo puniki. Puisi utawi tembang inggih punika kekawian sane kaiket antuk ugar-ugar. Tembang manut wangunnyane punika prasida kepah dados petang soro sane ketah ke bawah sekar. Sane ke pertama punika wenten sane mewaste sekar are, sane kaping kali punika wenten sekar alit, lan sane kaping 3 punika wenten sekar madya, lan sane kaping 4 punika wenten sekar agung utawi kekawin. Mangkin laturang titiang indik kasusastraan Bali Anyar. Nabiki sane mewaste kasusastraan Bali Anyar punika. Kasusastraan Bali Anyar inggih punika kasusastraan sane nganutin pemargin panglimbak kasusastraan Indonesia Baru. Kasusastraan Bali Anyar puniki kekawitin duk warsa siu 130 siki. Sane maceri antuk medal nyane novel sane memurda nemu karma reriptan oleh Iwayan Gobiah. Nabi manten sane ngeranjing ring kasusastraan Bali Anyar puniki. Nah, sane ke pertama punika wenten
sani muaste puisi Bali anyar. Sani kaping kali wenten novel, kaping 3 wenten cerpen Bali anyar, lan sani kaping 4 punika wenten drama Bali anyar. Ge sani mangkin pacang bosan titiang indik ceciren karya sastra. Sejroning karya sastra punika sampun yakti wenten ceciren nyane. Ceciren sani wenten ring kasusastraan Bali Purwo inggih punika sanika pertama wenten nyane arang medaging wastan pengawi. Sanika kaping kali akehan medaging indik karma pale sani prasida angin sesuluh hidup. Sanika kaping 3 ketah nyane kaiket antuk ugar-ugar, lan sanika kaping 4 nganggen sesuratan aksara Bali. Lan dorang titiang mangkin indik ceciren kasusastraan Bali anyar. Sanika pertama medaging wastan pengawi, sanika kaping kali nyaritayang indik kewentenan kauripan jatmane mangkin. Sanika kaping 3 nenten kaiket antuk ugar-ugar, lan sanika kaping 4 kasurat nganggen sesuratan huruf Latin. Pina ketumput ikutan titiang antuk para santi. Om Santi Santi.